Wonderful. Mami mo akwaba emfa ombra GCN page so munuaba adwa search me and I'm a digimedi way ebro na mestra so be subscribe to my channel na odonsa emia bell on so we notification and some ekoso wo mai mu bia obenye bia tie anase obenye bia hwe e wo GCN page ha na akadwe and the yati dende I think say hashtag fix the country hunsema ekoso ewo on my Ghana motive ni na ene say eye government no anasa his excellency na nado danko ekufado ebe fix it on my eba no adwuma sem ya kwan sem yensu hunsem hospitals yen schools na de ade hu na government no ebe fix it amaye na de titulu pa youth no any abre eye ejuma eni o man Ghana mu in fact say e have been papa since say government no e bi ejuma na so onye bi kwoshawa na ene se kakra kra obefande sa na emum kra no e yade a e have been papa na no e na his excellency na nado danko ekufado e che say wetie Ghana fo ye nso frɛ ensema ye kin na ye say until you wate papa ate no asopem ne senti no o de 200 million US eba be create jobs e de amagana youth no na yenso yenye bi aye na yensa akoya no na yen parent school omo ehwe ye no enye adejenjan enye adehu si ebetine fie na aye burden e de ato omo so into his excellency na nado danko ekufado e na okase o chese where 200 million US dollars eba be create jobs e de amagana youth no into ne Ghana youth and the atadwe yat de and say hashtag fix the country na amafo eye no enya de aye no in vain nemum ye say ye na ye Ghana fo penfo atia his excellency HSA opeyasem ye dana koma so enye say ensema ye ka no onti na say nyem ekoso wo memu no onti ogusua fix country no enti yen kan yakoma entu yim na bibia ebe ye fine na say enomode etudwa Bokrata the Ghanaian publisher emo na Ghanaian publisher so e de aba e na watches mampanya Akufo-Addo CVM Razak Ojopoku ene dodom e na wo mo kasai wo mo se mampanya Akufo-Addo wo fixe oman no yewura kenoforiata e da ha no sesese de aban ayi sika $200 million ya wode ebebie enwuma ene ensa no nwuma sua enam kwa so achese eba obia e man nsam enche ebehwie agum se ya na obia enya ne chefa ewo mu so afọ no ene hwe ma ene memma emofra na system bambo ehon nsam so no abosara adwo asafo ene wo sewe anamo ayetu no obabia ne ho ebeja na chiri ya twema ni nyina ya twema na woboko wunko ye betwon edo aka ho ebe na yako na wasan de aba no che seketa se prekanka ni dwrim ya ekoso ewo Boston no ade a mpanyufo akata wo mani se de wo mu hunu hwe awonte sase bi odogo bi wonu abe wo monte sa ade no kora enti no proye ne kankan ni dwrim no je kwa na ekoso a yantwi obia so ewo sa ade na ekoso no eho afei aban ababonte de abetu dwa ese so bo a face the country movement for ede bose wo mu phone no ya tap ya clone ni ade no wo kire mu se enye no kora wei eye the Ghanaian publisher na mikra daily guide ekire se PURC for say kwan a enyina mankane no e fa so dumye pre so pre no ombema consumers ni nyina compensation to ombe pataye PURC na ka so ombe pataye Ghana for dia no omde pataye minimara ne mankane bia no ombe meiska na asedin da biska de omo mai enje bia unit no omde be mai ne be de hu omu chechiri mo yebu na kwa da no Robin Peter to people yo mo me yesa na de chema ka se mo betumu na mama yesi MPs double salary ho asem na nko yo sa ade binum da so je double da bi so mo je double no dada no and yesi docket akwa kopie attorney general ho okay nti ohwem good we the attorney general man nyehye cause me pa me tie na mje abaisika na mje ni prenu a awurade akasa me dem national security e de be bawo so no me ka bibia so enti utimi nkoje akatua oje ha ade na mo Ghana ye mo bossa
na national security operative no a yachi wo mo e wo Atiwa forest no obo fo ni da ha sei kan over atanso akasa no se o mo se o man ne de ka ye wo soro aban ye ho adwuma pa na yase papa bi so wase ne ba ya wo mfiensia akwa na ebe bonsam o de hu ya wase mfiensia akwa da ne ba ye o igu politank manko papa ne ka ai papa ne ene so no zo abaifo ade nye baifo ne hunu baifo sawo na sabi obata wa wo batimi bie ono kasa oba na baifo na se wo na wo baifo no wa hu no sa ene yase papa no wa kwala mfiensia na wo de se isha kwala itirimu a kwala obede nyina ba penimpa origin so yase ai epoe mantamu ena papa Benjamin Tete oyedizini wase konfo na aka che ne se ne ba na ebaifo oh na ne bayie no eya wunya de